Honda Jazz 2005 yıl Kabyon 1.4 Korobka mexanika, bahası 390 bin so'm. Mercedes-Benz CLK 220 2014 yıl Kabyon 2.2 bahası 22 bin dolar. Vaz 2103 79. yılki Abiyom 1.6 probek 61 bin kilometre bahası 160 bin so'm. Telefon numeri 755 01 08 93. Vaz 2107 98. yıl Kabyon 1.6 Korobka mexanika bahası 60 bin so'm. Vaz 2106 2004 yıl Kabyon 1.6 Korobka mexanika bahası 150 bin so'm. Vaz 2107 2010 yıl Kabyon 1.6 Rasxod 7-8 litr Korobka mexanika bahası 130 bin so'm. Toyota Corolla 2004 yılki Abiyom 1.6 Korobka mexanika probek 267 bin kilometre abmen bar Sprinter'ga pasajerskiy bahası 6500 dolar. Bahası 4600 dolar. Gets Abiyom 1.1 2006 yılki Korobka mexanika bahası 250 bin so'm. Mercedes-Benz 180 95. yılki Abiyom 2 Korobka mexanika bahası 3200 dolar. Toyota Avensis 2004 yılki Abiyom 1.8 Korobka avtomat bahası 500 bin so'm. Vaz 2101 86. yılki Abiyom 1.3 Korobka mexanika bahası 110 bin so'm. Vaz 2107 2011 yılki Abiyom 1.6 Korobka mexanika bahası 140 bin so'm.
Nissan Skyline 2002 yıl объем 2.5 коробка avtomat, bahası $3000. Правый руль. 21.04 2009 yılı объем 1.5, bahası $120.000 so'm. Коробка mexanika. Vaz 21.08 2003 yılı объем 1.5, коробка mexanika, rul gidravlika, bahası $115.000 so'm. CT 2010 yılı объем 1.5, коробка mexanika, bahası $130.000 so'm. Kış 412 Rossiyski nomerde 88 yıl объем 1.6, коробка mexanika, bahası $110.000 so'm. Vaz 21.06 2097 yılı объем 1.6, коробка mexanika, bahası $100.000 so'm. Salon nормальный. Toyota Camry 50 kuzov. Tak. Amerika'dan kelgan 2012 yılki объем 2.5, коробка avtomat, 6 stupенчатый, bahası $13.000. Lexia 1. kuzov 2006 yılki объем 1.6, коробка mexanika, bahası $130.000 so'm. Chevrolet Malibu 2013 yılki объем 2, коробка avtomat, bahası $12.000. Kara цвет. Nexia 1. kuzov 2007 yılki объем 1.5, расход 6.7, gaz var ekan, коробка mexanika, bahası $130.000 so'm. Nexia 1. kuzov 2007 yılki объем 1.6, коробка mexanika, bahası $90.000 so'm. Toyota Camry 2014 yılki 11. ay, объем 2.5, коробка avtomat, bahası $14.500. Toyota Camry 2013 yılki объем 2.5, коробка avtomat, bahası $13.000.
Vaz 21011 84. Cılka объем 1.2 расход 7-8 litr. Коробка mekanika, bahası $2500. Abnem var. Vaz 2107 2006 Cılka объем 1.6 коробка mekanika, bahası 130.000 som. İkinci kuzov 2011 Cılka, объем 1.5, gidravlika, rezina zima-leta, bahası 150.000 som.